खायमाने bo ekno te adino nok ne case register mention khai jaka जों particular section ना जों mention खायो तम खमो पुइलानो ST Atrocity Act लायो अब हंगाkai जों आरो साक्या ST Atrocity Prevention Act 1989 आ जगह ST रंगनो नों even mockery खायkai even bono bengai खांगाkai abon against point case min man हंगा नों bono false case खायो जे ST रो punishment मान खांगाkai abon proof खाय मान खांगाkai जे false case नाय abon double punishment borok mana kalayo abon bagai जों तिनी आदिनो जों अबनो साका अबनो सैका जे ST Atrocity खायजांमनि aboni ego bono punishment ni saka second ni hingakai omo hatred racism je particularly ST rono nai borok omo hake action naman thirdly hingakai omo totally human right violation nga bini attempt to murder abo intention tongo karon tamne bage police traffic police প্রশাসন কোনো আইন কই যে বনো যে কোনো ট্রাফিক ভায়োলেটর ন তলাঙ্গই বনো পানিশমেন্ট হনানে কিবা বনো অফিসে তলাঙ্গই অমায়কে 3 ডিগ্রি টর্চার খাইনান ট্রাফিক পুলিশ ni samung tamo tai bong na ain tamo hungkakai je traffic rule no mania bono fine khai chalan tani bono rohona simisi abuni beyond that kun action nai mia hangka judino nang kono punishment rimalia bono chalan card khaimalia bono kharipan thangka hangkai bono gari ni against kiba bike ni number se against borok abo cash khai kuto rohor hangka kut ni hoita notice thangi soguyu among pare bo ar notice tubui kuto phai bo je fine charge khaimani amna rui bo thangi payu aba hekeno case accountant ni thangu kento jakha chung tamuno kha chief minister ni gari thang tongo ga boro buskango hangka tabo to electronic gari boro actually nervous sangai abo gari top gear roba boro abo obungjak thangka asuk baito boro no punishment no kok kari haipan boro side khai boro gari no pass kai rohaka abun yaglo pondise bono office talangai traffic office iko astobal lik somni gano talangai omba heke 3 degree torture khaika tai plus ajaga boro language use khaika jeta no tribal no boi bathapon ar kebo nugia na aba heke sajak ka boro hangka abono tino seng ajaga bo seng point rakha ST Atrocity Prevention Act abono invoke khai abono section no bono punishment rati ta kaisa hangka mo intentions je human right violation racism je discrimination khai identify khai oba heke 3 degree torture khai mani abono action nang to karon obo to attempt to murder abono bagai tini seng nayo seng ultimate time rakha bono 3 days in bisingo যদি না কোনো অ্যাকশন নাই আকা কোনো এফআইআরএস খায় আকা আপনি বিল কল্পনা নেক্সট স্টেপ কোর্স আবসুন পাইজানা সালা কেন তাবুক জরা বড় কেস রেজিস্টার খায় তাবুক কাইসা যে কোনো কমপ্লেন রাখাং কাকা ইভেন এসএমএস বাই নং রহ কাকা পুলিশ ন আ উসি ইট ইজ বাউন্ড টু মানে অ্যাকসেপ্ট দ্য এফআইআর কেন তিনি বড় রিটেন নই ইভেন পুলিশ রক সাইমানো যেটা বড় ন ফিজিক্যালি যে থাতিক তরচা খাইমান আবার তালিয়া abono bisingo point boro abono FIR khaya hangka abo bela khe mane intention to ta kaisa sing obo sanamo sungo x-ray khaika action report mangkha a jagao sung bini sesa sport manja kha bini khangaro robon tongmai kha tai bini je ngko test jo je bor lathir mani litok to je lathir mani duibar lathir kha barona patap sange langi bo khlai kha hangka aboni action tini CT scan ma khaika CT scan report tabu mo manya khu thangka adino 1 ghonta ni bisingo rona kho 1 ghonta ni bisingo riya second daw thangka ronai hunka dupro ronai hunka dupro ma thangka dupro maya tar mane miyawo sarigo ma thangka sarigo mo maya khu tini dupor jora a report maya khu am pora bono thangi na hade ni rohaka tabu jora ma man khamaya saimaya kho khobor maya kho abon intention tama tar mane bo ekdom critical bo injury kha अब आसल खाइमाने ताबो लगा पुलिस प्रशासन केबा होम डिपार्टमेंट बने एक्शन नाया बिनि इंटेंशन तामो
o jaga no nukjago abo pura racism tai ST atrocity khlaijaka aboni bagui chong tini action nai.